Reka n'ubundi twigezeho situation y'ukuntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mujyi wa Bukavu byari bimeze ku munsi w'ejo ndetse na mu gitondo aho ingabo z'u Burundi zavudukaga. Ngira ngo mwazibonye, uyu rero ni Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, ngira ngo muri kumureba aha ngaha yabonaga ibintu bikaze, afata umwanzuro yurira moto aragenda. Uyu ni Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo rwose, uyu rukurira moto, uyu muri kureba uyu mugabo yuriye moto aca ahantu hakomeye cyane. Bivugwa ko yari ari no kwerekeza i Burundi ku mupaka wa Congo n'u Burundi. Muramubona kuri moto agenda nyeranyereza rwose, rero nguwo arimo arahunga. Ngira ngo murabona ko moto rwose iramujyanye, yabonye ingabo z'u Burundi zirukanse, nawe afumye maravuga ati ntago nasigara aha hantu, nawe afata inzira arirukanka. Ngira ngo murimo muramureba rwose aha ngaha. Uyu ni Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo hara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Sinzi ibyo yaherezaga, murabona sinzi ibyo yaherezaga uyu musirikare, ariko rwose n'amafoto rwose, amashusho amugaragaza rwose ari kwiruka. Murabona ko aba n'abandi basirikare nabo bafataga moto bagenda. Nguwo dore murabona ko aragiye, nawe ataye abaturage aragiye. Anga naho murabona ko hari urujya n'uruza rwinshi cyane hano. Urabona ko harimo abasirikare bari bapakiye utwangushe twabo, babona ibintu bikaza barabatirika twirukanka tuva aha hantu kuko M23 ntabwo tworoheye. Urabona ko mu by'ukuri ibaze kuba uri umusirikare ushinzwe kurinda umutekano w'abaturage. Murabona ko aha hantu hari abaturage benshi, ariko abaturage baratereranwe, dore ingabo zinjiye mu modoka ziragiye kubera ko zari zisumbirijwe na M23. Ariko iki ngiki akaba ari inyungu kuri M23 kuko yo ikicereye nuko bava aha ngaha, hanyuma M23 ikarinda abaturage bayo. Barundi wanaenda baba, na basoda wetu wanaenda na migulu. Barundi wanaenda, tunakamatiwa na wale wenye huko naona pembeni pembeni ni basoda wala mateni civile. Ndio vile biko vile, murabona ko rwose ntago ibintu byoroshye mu mujyi wa Bukavu. Bamwe batanye no kwambuka ku mupaka wa Bukavu bajya i Kamembe. Hano rero kuri aya mashusho naho urabona ko uyu mujyi uratuje, umujyi wa Bukavu uratuje. Ni amashusho yafashwe uyu munsi mu masaha nko mu masaa 4. Ubona ko umujyi uratuje, nta kavuyo, nta modoka, nta abantu benshi. Urabona ko ntago bagendaga mu by'ukuri. Ngira ngo urabona urebye hirya, urabona dukuriye kamera, urabona ko kabisa nta bantu bahari pe, nta bantu bahari. Umujyi uratuje cyane. Akaba ari ikigaragaza ko mu by'ukuri abaturage bo bari mu mazu yabo, benshi bari mu mazu yabo. Icyo bari bategereje hano ni M23 ikaba yahise yirinda cyane kugaragara abasirikare bayo bagaragara mu no mujyi, kuko bigaragara ko abasirikare ba FARDC ndetse na coalition bafatanyije birukanse bagiye. Ariko nkuko twabibabwiye, hakaba bashakaga ko M23 iza ikinjira no mu no mujyi kahuzura, hanyuma bagakora icyo bita offensive attack. Bakaba barasa M23 ndetse bakaba byanaviramo n'abaturage kuba bahasiga ubuzima. Ariko M23 yafashe umwanzuro buko nayo yabiretse guhita igaragara muri uwo mujyi cyane, kugira ngo ibanze imenye uko bimeze, kugira ngo twabibagejejeho mu nkuru yacu ya kare. Banawekwa pale, banalunguzwa, wameiba mabutiki ya watu.